on Housie in South Goa by the collector. What are your initial views on this, and is there any specific reason why this ban has been imposed? No, I am not aware of the reasons, but when I read in the newspaper also, I was shocked because आमी ल्हानपणारसान वाडल्या आमी पळयताले जेन्ना केन्ना फेस्ट आसताले कॉपेलाचे और इगोर्जेचे और कोणाचे विलेजीन फुटबॉल टोर्नामेंट हा और क्रिकेट टोर्नामेंट हा ड्युरींग द हाफ टायम तेन्ना ती हावजी जाताली तेन्ना ते आमच्या टायमार एक रुपयान ती विकताली आतां मे बी 10 रुपया कितें जाल्या आनी कोणाक 50 रुपया 100 रुपया कितें प्रायस एल्डरली पीपल इज टू कम वॉट वॉज इट इज नॉट ऑफ मेकिंग मनी एज अ होल कम्युनिटी फॅमिलीज इज टू कम सीट टुगेदर एन्शियसली वेट आपणाक कितें तो नंबर येतलो काय म्हूण एंड हांसून खेळोन बरेपणान ती वेताली Now, why have you put a ban? Is it a danger? Is it affecting any family or community or society? Is it a social evil? If it is a social evil, then why have you allowed casinos to operate? Ban kor tanka, we have been fighting against this casino. Why you are not stopping? लोक रस्त्यार लाचार जावन पडले लोकांनी घरां प्रॉपर्टी विकल्यो people have the families have come on the streets because of this social evil which is there आता बारीक ते हावजी बंद करता तुमी we'll have to find out why they have done it and who is behind this and if at all somebody is there must be some big players who are into some other type of gambling but what houses we are talking about is in small वाड्यांचेर एक houses जाता आनी कितें जाता जाणटे लोक येता भुरगीं आसतात so I think so I am against this particular thing. प्राइज मनी बी जाणा तुम्ही हावजीची आता प्राइज मनी 17 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख अशे जाले ना म्हाका खबर ना आणि हावजी 1000 अशे म्हाका दिसता हे पळय कोण बिग गॅमलिंग पे हा कझिनो आणि तो दे डोंट वॉन्ट अदर्स टू टेक बिझनस आपणाकूच येवपाक जाय सो आय एम नॉट अवेअर ऑफ दीस 70 लाख आय नो दॅट मे बी 10 रुपीजांची लॉटरी इफ यू आस्क मी आय डोंट प्ले केन्ना खंय फेस्ताक गेले आय सेड ते पाशियेंस ना ते ती आमचे टूथपीक घालून आमी हें करताले सो आय डोंट प्ले बट इट इज माय duty, responsibility to ensure that in villages, whatever people as families they play, I think so we have to question the government. What are the reasons and why you are not taking action against the big gambling thing? Online gambling is going on. थोडे ही घरांनी खंय वास्को हांवें आयकलां. Why that action is not being taken? Inam 9999. That's 5 nines. तशेंच जल्दी 5 कोणाक गेम विनर्स जाता ताका खेळोंक मेळचें ना जल्दी 7 नोट करून घेवचें आनी जल्दी 7 हांगा इनाम आसतलो परत 99999. That's 5 nines. 99 909. संस्मतान तुमी आमकां समजतले म्हणून आमी एनाउन्स करिना कितले आसात ते जस्ट नंबर्स आमी एनाउन्स करता ताचे उपरांत आसतली एनी हॉरिझॉन्टल लायन ताका जल्दी 5 जल्दी 7 कोण जिखता तांकां अलाउड आसा प्रायज क्लेम करून जर लागलो जाल्यार उपरांत आसतले बंपर प्रायज फूल हाऊस फर्स्ट फूल हाऊस दॅट इज 6-9. That's 99999. And second full house that is 199999. तर गेम खेळटल्यांनी नोट करून घेवची जातली जल्दी 5 जल्दी 7 and horizontal line first full house and second full house.